Yes, reka ambifurize kugira ibihe byiza nanone inshuti bakunzi bacu mudukurikiye kwibendera TV. Nizere ko mwiriwe neza, nizere ko aho mwiriwe ubuzima bumeze neza. Nikaze makuru rero avugwa muri aya masaha. Namakuru birumvikana turi buze kwinjiramo, ariko ntago uyu munsi ndaza kuba ndi njyenyine, ahubwo ndaza kuba ndi kumwe na mugenzi wanjye mukanya. Ndaje muhe ikaze, ariko turababwira ko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi ariho tugiye kwitsa. Hari amwe mu makuru agaruka ku basirikare b'Ububiligi boherejwe hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kubyinjiramo, turaza kunyura kandi muri teritwari ya Walikale turebere hamwe ibirimo kuhavugwa. Hanyuma turaza no kwerekeza Kinshasa. Umwanya n'udukundira nta gutinda rero, reka mukanya gatoya nze nakira mugenzi wanjye turi kumwe, turaza gufatanya muri aya makuru. Yes, ikaze nanone kuri mwese. Hanyuma rero ndi kumwe na mugenzi wanjye. Ikaze kwibendera TV bwana Clement Bagemaye. Asante sana, ndavyakiriye cyane bwana na Clement Nirushwa. Aho turaza kukumva neza, ngira ngo uraza kudukundira wigire hafi nkumve neza. Ariko birumvikana bwana Clement Bagemaye, ntago audience hano kwibendera TV twari duherutse kukumva, ariko kandi n'ubundi kubera ko uri umunyamakuru mugenzi wacu kunze kutubera hirya no hino kuri firidi. Ubu tugiye kuvugana, uherereye he mu bice bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Urakoze cyane. Igoma se ntuhazi se? Yes, abadukurikiye kaye nabo Igoma barahazi. Hanyuma rero Clement, ndagira ngo uyu munsi nguhe akanya gahagije cyane, mbese nse naho nguha mikrofone, hanyuma ubundi utubwire amakuru, dore ko rwose umaze iminsi udukurikiranira amakuru, urayafite ku bwinshi. Amakuru arahari menshi mu buryo butandukanye, kandi ntabwo yanabura mu biyaga bigari bitewe n'ibihari. Intambara n'ubundi uko iri kubera muri axe ya Walikale. Iyo ngiyo urumva ko ntabwo byoroshye, kubera ko ariho bisa nkaho urugamba ruri, ariko no muri Sud Kivu ruriyo. Rero nuko bimeze mbese urakomeje nyuma yuko hajateganyijwe n'ibiganiro, ariko noneho by'amahoro. Urugamba rwo rurakomeje muri Walikale. Turebye axe ya Walikale yonyine ibiri kuhabera rwose ni ibindi nuko bihagaze kugeza kuri uyu mwanya bwana Nakita. Uravuga uti urugamba rurakomeje muri Walikale. Noneho ndagira ngo nguhe akanya rwose, nunabishobora ugenda utubwira uti mu bice ibi n'ibi, hanyuma ubundi neza utwinjize neza muri Walikale. Walikale muri rusange ni teritware nini cyane, ifite superficie igera kuri 23,500 kilometero kare. Ni ukuvuga ngo rero aho hose ni hagari cyane. Urumva rero duhereye aho byari kubera hagati muri centre yone kuri teritware, no gusatira hirya za Lumbu tukakomeza werekeza Kisangani, hakomeje kuba imirwano nyuma yuko, ariko nanone harimo kw'Ababiligi bakomeje kongeza umurego, bakoresha amadrone barasa ku mutwe wa M23, ndetse bumva bafatanyije na FARDC n'aba FDLR n'abazalendo, abo bose iyo coalition iri kumwe. Icyo gice rero cyose basatira za juste Kisangani niho bari. Urebye ibice bigari byose bya Walikale babirimo nyuma yuko bamaze gufata centre ya Walikale. Gusa nanone hakaba harimo ko M23 yamaze kwikura
muri centre Walikale kugira ngo yubahirize gahunda y'amahoro mu biganiro biri kubera bigenda bibera muri Qatar i Doha biyobowe n'uramwami wa Qatar Emir noneho kugira ngo noneho ya gahunda yo kuganira igerweho habaye ko aba M23 bikura muri centre kuri zone territoire ya Walikale babisubira mu bindiro byabo urumva ni mu mashyamba ya Walikale bwana Clement nyemerera ubundi sinjye nkunda kuguca mu ijambo uretse ko n'ahandi no mu buzima busanzwe burya sinjye nkunda kugira uwo nca mu ijambo ariko ugeze ahangaha mpise numva rwose naguca mu ijambo uragira uti M23 hari ibice yikuyemo aha muri Walikale hanyuma rero ku ruhande rumwe hari abantu bavuga bati nibyo koko yenda bari gutegura ibiganiro dore ko ari n'ibiganiro bigomba kuba tariki 9 Mata muri uyu mwaka w'2025 bikabera iduha muri Qatar ariko hari bamwe bavuga bati aho ntibyaba ari kwa kundi n'ubundi M23 igira tekinike nyinshi ikaba yaba yasubiye inyuma kugira ngo ahubwo aba FARDC baje bigira imbere bavanse ubundi M23 muri za tekinike zabo z'urugamba zitandukanye isubire inyuma ihite ibagota. Urakoze cyane ntabwo ubwo buryo nabwo burashoboka mu mirwanire cyangwa n'uburyo igisirikare cy'ikinyeshyamba kiba gikora ariko cyane cyane cy'ikinyamwuga kuko aba M23 intare zasanzwe zirwana kinyamwuga hanyuma iyo yivanye ahantu y'ubwayo muri gahunda yo kubahiriza juste umurongo w'ibiganiro babiri kuba ku nshuro ya mbere urabona ko M23 igiye guhura na Repubulika Demokarasi ya Kongo yavuze ko kuhagana na M23 kurenga umurongo utukura ariko Emir wa Qatar ari Doha yafashe intambwe nini ndende yo kuhamagara Perezida Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda bahuriye Qatar ibyo birangiye yongera guhamagara itsinda cyangwa AFC/M23 noneho AFC/M23 riza itsinda riyobowe na vice coordinateur wa AFC/M23 ariwe Bertrand Bisimwa ariko umwe no kuri ubutasi muri M23 AFC/M23 ariwe Colonel Ndenze Imani n'abandi bajya Qatar ibyo biganiro ubwo buryo bwo kuganira ndetse buzaba kuri tariki 9 umaze kuvuga ukwezi kwa kane nibyo biri gutuma M23 nayo ubwayo ubwo isanzwe yikorera SSLF y'ubwayo igastopinga n'ubushize yashatse kuva muri Walikale iri bugende ejo ako kanya bahita babakushyiraho babarasa bava muri Walikale ababigi na FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bahita barasa ku birindiro bya M23 bituma itavamo ariko kuri iyi nshuro yivanyemo nanone kugira ngo yubahirize gahunda byibuze ahagirwe mu biganiro ariko nta n'imirwano iri kuba tekinike rero yaba tekinike kuvamo ni kimwe no kuyasuramo ni ikindi kandi nawe urabyumva ko ntabwo bagiye niba basura ibirindiro byabo n'ubundi byari mu mashyamba ya Walikale n'ubundi ntabwo bagiye kure n'umujyi wa Walikale aho bavuye ni mu mujyi wa centre zone ya Walikale ariko naho gusura amashyamba ya Walikale urumva ko batagiye kure rero kuba ibikora ahubwo hajya hakunda kubaho ko ibikoze FARDC igaragaza ko nayo muri SSLF ariko ikitwaza ikajya mu mwambaro wa Wazalendo igatera muri ino matrikire igatera nka Wazalendo ariko FARDC n'abafatanyije bari kongera gukomeza gutera M23 iyo yagenze gutyo bakayiteraho kandi iyo yivanya ahantu iyi kibamanuka cyangwa ikabazamukana cyangwa ikabatambikana none ikabavana mu bundi buryo ikabavana bushyashya none ikanabakomezanya bavudukana ikajya no mu bindi bice icyo gikunda kuhaba
nicyo gikunda kuhaba. Asante sana. Ikindi kibazo yenda nakubaza, uraza kunyemerera mu kanya turaza kwerekeza ku Babirigi nabo wari wabakomojeho, ndetse ndabona hano imbere yanjye haramwe mu mazina y'aba Babirigi bamaze kwitaba Imana baguye ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nabyo mu kanya turaza kubyinjiramo. Ariko ikindi kintu numva nifuza kukubaza atukiri kuri iyi M23 yakoze, icyo nakwita ko ari nko kugenda yivana muri ibyo bice. Ejo bundi twarabyumvishe, hari abawazarendo bagize gutya birirwa mu tubari baranywa barasinda, abandi birirwa mu ndaya, abigeze ku mugoroba baraza bagaba ibitero ku birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23. Ibingibi biramutse bibaye mu gihe abarwanyi b'umutwe wa M23 ku yindi mboni cyangwa se ku rundi ruhande tubona ko barimo gutegura neza imigendekere y'ibi biganiro bafitanye na leta ya Kongo idoha muri Katari, byaza kugenda gutaho imirwano ntiyaza kongera ikarota. N'ubusanzwe bakunda gutanga amatangazo ko nibaterwaho na FRDC byanze bikunze n'abafatanyije byanze bikunze itaceceka. Ibyo rero ibikora muri ya gahunda yuko ihava bakabatera bitwaje umwambaro wa wazalendo. Hagati aho rero ibyo bikuba n'ubundi ntibakwihanganira ko bakomeza kubona babatera babarasa, barakomeza bakarwana, kuko afite FRDC ibikora by'uta kuviola le cessez-le-feu, violation de cessez-le-feu. Nubwo ngo iyo bayiviyoye aba M23 ntibabyihanganira n'ubundi, kuko abana bamaze gutanga gahunda yuko niba batera bazabakomeza byanze bikunze. Icyo gihe rero nta uvuga ngo ninde ubyitirirwa, kuko nta muntu uri hagati, nta zone tampo irimo ngo habe ya supervision. Kuko niyo mpamvu usanga kenshi bahava barabate FRDC igashaka ngo ikomeze ibapuse, hanyuma M23 ikirwanaho, noneho ihita basubiza ikanababa nandi yamaze kuva. Icyo gihe rero byanze bikunze byakwitirirwa uruhande rumwe cyangwa bikitirirwa urundi ruhande, kandi ntibyabura kuba bwana Anaket. Yes, bakunzi bacu mudukurikiye hano ku Ibendera TV. Uyu ni Bwana Clement Bajyamahe, no munyamakuru wacu, turavugana herereye hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kanya ndaje twerekeze ku bijyanye n'abasirikare b'Ababirigi n'ubundi amazina ya bamwe mu bitabye Imana baguye mirwano hagati ya M23 n'Ababirigi yamaze kumenyekana. Mu kanya ndaje tubyinjiremo, reka tubanze dusome kutuzi gatoya. Mu kanya ndaje. Ikaze nanone ku Ibendera TV, inshuti bakunzi bacu mudukurikiye. Turi kumwe na Clement Bajyamahe, umunyamakuru wacu dukurikiranira kenshi inkuru zijyanye no muri bihugu by'ibiyaga bigari. Turi kwitsa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Clement, reka twerekeze noneho kuri aba basirikare b'Ababirigi. Nta kibazo rwose. Niyo mpamvu nawe kubwiye ngo muri Walikale ibintu bikomeje ba bibi, nuko kuva mu mujyi wa Walikale Ivuye ariko bamaze igihe batsinsurana barwana bahanganye n'inzego ya Repubulika ya Kongo, by'umwihariko Ababirigi bakoreshaga amadrone n'amasikoyi. Niyo mpamvu nakomeje kubivuga ko n'ubundi kubavugaho bingana no kugaragaza ko Ababirigi badashaka urugendo rw'amahoro cyangwa ibiganiro by'amahoro biteganyijwe. Hari akantu ukomojeho numva unkoza ahantu ugira uti aba basirikare barimo gukoresha drone. Amakuru mfite rero nuko muri aba basirikare b'Uburigi harimo uwitwa Sergeant Jimmy Louis Franza. Uyu nguyu akaba arimo bitabye Imana baguye muri iyi mirwano. Uyu nguyu
akaba ngo ari umwe muri aba basirikare b'Ababiligi bakoreshaga drone yagabagaho ibitero ku birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23 ndetse uyu nguyu ngo yakoreshaga imodoka y'umutamenwa, akaba rero uyu nguyu ngo ari mu bamaze kwitaba Imana. Hanyuma Clement Bagemahe, ikindi kintu nakubwira turi kuri aba basirikare b'Ababiligi nuko byakomeje kugenda bihakanwa. Leta y'Ububiligi ivuga iti twebwe abasirikare tuzi twohereje hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abasirikare 6 gusa bo gutanga imyitozo, ariko amakuru agera hagaragara aravuga yuko ngo abasirikare mu by'ukuri cyangwa se amakuru yizewe boherejwe hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bari hagati ya 300 na 400. Aba rero ngo bakaba baraje mu rugamba rweruye nkuko tubikesha ikinyamakuru cyitwa The Great Lake Ears. Hanyuma Clement Bagemahe, ndagira ngo ibi nabyo tubyitseho. Kubera iki leta y'Ububiligi ikomeza kugenda ihakana nyamara kandi bigaragara ko yohereje abasirikare, kandi ikindi bakaba bakomeje gupfa umusubirizo? Kubera iki ibi bintu leta y'Ububiligi ikomeje kugenda ibigira ubwiru cyane? Kugira ngo utazahabwa n'ibyaha by'intambara cyangwa se kwivanga muri politike z'ibindi bihugu, ni gukwepa ko imiryango mpuzamahanga nayo yazagaragaza ko Ababiligi bivanze mu ntambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi ni udashaka kwigaragaza nk'abashaka iyo za nyungu ziri muri ya birombe n'ubundi bijya Walikale cyangwa se muri Nord Kivu. Ibyo byose rero bijyana kugira ngo bakwepe ibirego byazabazaho, ariko hagati aho ngaho ntabwo bibivanaho n'ubundi, kuko uko bicwa, uko baraswa n'abafatwa amatekwa bazagaragazwa. Ahubwo nagusaba ko ya mazina uyatondo yose yavugira rimwe, no tukagaruka ku ruhare rw'Ababiligi muri iyi ntambara mu kudobya urugendo rw'ibiganiro by'amahoro biri kubera cyangwa bigiye no kubera muri Qatar. Ukiri muri ibyo ngibyo mu kanya ubwo turaje tubyinjireho, ariko amakuru ahari aravuga yuko magingo yangaya basirikare bagera ku 8 aribo bamaze kugaragara ko bitabye Imana, mu gihe hari andi mazina yamaze gutsimbwa cyangwa se yamaze guhishwa. Abasirikare bagera ku 8 nibo bamaze kuba official. Ubwo birumvikana hari abandi baba barapfuye bakabahisha, hari abandi baba barapfuye, mbese ni muri za tekinike za gisirikare. Urumva iyi mibare y'abasirikare 8 bo ku ruhande rw'Ububiligi nibo bamaze kugaragazwa cyangwa se byamaze kwemezwa yuko abangaba ngo aribo bitabye Imana. Abasirikare 8 n'abasirikare benshi cyane bwana Clement Bagemahe. Aba rero ngo bakaba baraguye mu mirwano yabereye muri teritwari ya Walikale mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, hana imbibi na Maniema, nkuko nyine bigenda abitangazwa. Abasirikare ngo bakaba bari ku rugamba rwo kurwana na M23, barimo uyu Sergeant Jimmy Louis Franda warashwe arimo gukoresha drone. Ubwo ngubwo ndagira ngo tubyinjiremo ku buryo burambuye, kubera ko aba bandi nubwo uyu nguyu ari umwe muri abasirikare 8 bitabye Imana, ariko ayandi mazina ntago yashyizwe ahagaragara. Ndagira ngo tubyinjiremo wa mugani wawe nkuko warubivuze Clement. Ubundi iki kibazo kizarangira bigenze gute mu by'ukuri? Urakoze cyane. Ntabwo abasirikare b'Ababiligi bitabye Imana, ahubwo bararashwe barapfa. Aho kwitaba Imana ntabwo bitabye Imana, nta wamenya niba bitabye Imana. Ubwo ni muri ya mvugo n'ubundi isanzwe umuntu n'ubundi yaravuguruye arakere ntaje kwitaba Imana, umuntu aba yapfuye. Kwitaba Imana ntabuze byari byo. Hanyuma intambara irakomeje, izarangira ari uko habonetse imyanzuro ivuye i Qatar hakurikijwe uburyo Kinshasa zitwara imbere y'ibyo ikomeje gusabwa na AFCM 23. Ibyo nibyo bizarangiza intambara, ndetse bijyane no kwamagana abivanga muri intambara y'abakongomani
bagize itsinda rya AFC M23 ahubwo natwirwaneho izamwe y'abanyamurenge epfo muri Kivu naho kwizarangira habaye guhabwa agaciro kw'aba bakongomani bavuga ikinyarwanda noneho bahawe uburenganzira bwabo urumva ni AFC M23 natwirwaneho ikindi habaye ko Kinshasa ipra en reconnaissance donc iha agaciro ibyo babasaba kuko tayari ubu ngubu Kinshasa ubona ko yatsinzwe ku ruhando rw'imirwanire ku gisirikare mu mirwano yaratsinzwe rwose nuko batemera ubundi no muri politiki yaratsinzwe kuko gahunda ya se na SADC ntigeze yubahirizwa noneho na gahunda ya Rwanda yarananiwe byabanze gupfira muri Nairobi muri gahunda ya se SADC ize kurwana iratsindwa nyuma mu kimaro cyinshi ijya kwihuza na EAC mu nama urabyumva rero ibyo bintu byose bijyanye n'iki bijyanye n'uko hazabaho ko haba Kinshasa yumva ibyo tubasaba bakanabyemera hatabaye izindi complaint kandi Kinshasa ikayita ibyemera ku mugaragaro itaza yamananiza yayivuga ngo nukurenga umurongo utukura afite nicyo cyerekezo ubwacyo. Yes, nicyo cyerekezo ubwacyo. Ni mugenzi wacu Clement Bagemahe turavugana ari hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma Clement, tukiri kuri ibi biganiro babarwanye cyangwa se AFC 23 barasaba ko bagumishwa cyangwa se bakegurirwa ibice bafashe. Hanyuma ariko ikindi kintu bakomeje gusaba nuko Perezida Tshisekedi yakwegura ku butegetsi. Mu mboni izawe ibi bintu aba bagabo bateretse ku meza y'ibiganiro biraza koroha bwana Clement Bagemahe? Biraza koroha kuko bavuga bafite baraharaniye kandi baharwaniye ku mbaraga bakoresha urusasu barahafata ntago bahari ku neza Tshisekedi cyangwa ya SADC cyangwa n'imiryango mpuzamahanga cyangwa bya bihugu bikomeye nahabo hanyuma rero kandi batashye iwabo. Icyo niko kuri kujyanye naho ngaho bafite. Noneho rero ubusabe bwo kuvuga ngo Tshisekedi yegure nibwo Tshisekedi akaba yekura kuko urebye ukuntu n'ubundi arigara abanyapolitike b'imbere mu gihugu n'abaopoza b'ibandi mu bya politike harimo ba Fayulu nabande na Moise Katumbi ntabwo bumva uburyo yijaritse mu ntambara inamunanira. Noneho n'uburyo bagaragaza ko igihugu kimaze guhomba no gusubira inyuma mu bukungu bijyanye n'amadolari cyangwa n'ubushobozi bukungu ashora muri ibikorwa by'intambara ahanganyemo na bene wabo b'abakongomani nkawe. Noneho kwegura kwe bingana no kuha ikiyo cy'igihugu cyabo n'undi udafite ideology nk'iyo Tshisekedi afite hari gihe we yakumva imirongo migari akayihuza imirongo migari ya AFC M23 akayihuza imirongo migari ya Kinshasa bagahita bongera kuba bamwe. Ideology rero za Tshisekedi ubona ko isazi mu bujyanama 90% bw'abarundi bwa Neva w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Noneho hakazamo na ideology ya FDLR iri kuriwe cyane aba Pacifique ba Omega n'abandi. Urumva rero nibyo kuko bigaragara ko yabaye kategorike mu guhakana ko agize M23 atari n'abakongomani babwo ari abanyarwanda ari no bahera babatwerera u Rwanda bakavuga ko RDF u Rwanda irwana yo yitwikiriye M23. Rero kwegura byo basaba ko Tshisekedi yakwigona guverinoma ye nuko bakomeje gushwishuriza M23 ko bataganira. Noneho bakaba bakomeje urugendo rwo gushyigikira FDLR. Tshisekedi yavuze ko azakora ubutegetsi bw'i Kigali ndetse abagafasha abagomba aba FDLR kimwe na Ndayishimiye abivuye ari kwibendera bya Africa Union igihe yajyaga muri hera ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Rero kumweguza no kumukura ku butegetsi na guverinoma ye bingana nuko ni nko kuvuga ngo hagiye undi mu perezida yakumvikana nabo noneho bagakorera hamwe bose bagafatanya guteza imbere igihugu cyabo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byose birashoboka. Byose birashoboka. Bwana Clement Bagemahe umunyamakuru wacu, reka amunyemerere twerekeze Kinshasa ubwo ni nako tugenda twerekeza ku musozo. Kinshasa
muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, komiseri w'ishami rya polisi cyangwa se muri polisi habaye impinduka zikurikira. Komiseri w'ishami witwa Israel Kantu Bankuru yagizwe umuyobozi wa polisi y'igihugu cya Kongo mu mujyi wa Kinshasa, asimbuye komiseri Blaise Chirimbarimba ubu wagizwe umuyobozi wa polisi mu ntara ya Haut-Katanga. Guhabwa inshingano no kuzihinduranya muri polisi ya Kongo byatangajwe binyuze mu ruhererekane rw'amabwiriza ya perezida yasomwe kuri televiziyo y'igihugu ku munsi w'ejo hashize. Mu zindi mpinduka zigaragara, wahoze ari komiseri w'intara ya Kasai Silvano Kasongo Kitenge yagizwe komiseri wa polisi mu ntara ya Baile. Hanyuma Elvis Palanga agirwa umuyobozi wa polisi muri Kasai yo hagati. Komiseri Ngoyise Ngora Kiyo yagizwe umuyobozi w'ishami rishinzwe kurinda abantu bakomeye. Hanyuma komiseri w'ishami uwitwa Abale Kukaye Mwakandi Isaac Berte agirwa komiseri mukuru wungirije ushinzwe ubugenzacyaha mu buyobozi bukuru bwa polisi. Hanyuma Chibangu Tumbira Elias agirwa umugenzuzi wungirije wa polisi muri Kongo ushinzwe ubufasha n'imicungire umuyobozi bukuru bwa polisi. Hanyuma Jean Felix Safari agirwa umuyobozi wa regio y'igihugu yo gutabara. Akrema izi mpinduka rero hari abantu bavuze yuko ngo biri muri gahunda yo kwikeka cyane yuko ngo aha muri Kinshasa hashobora kuba habera imyigaragambyo isaha n'isaha. bahindura abundi abakongomani bategeka kimwe, uko bakora bimwe. Na byo guhindura umwe ngo babyanye muri Haut-Katanga undi ngo bamuzamuye, ibyo ntacyo bihindura kuri discipline bagira, kuko bafite imikorere imwe isa nkaho ari ntayo itarimo professionalism ni kuva kera. Kandi babahindura batabahinduranya, imyigaragambyo y'abakongomani izabura Kinshasa, kuko Kinshasa ari inzara ikomeye, kandi bagasanga bamaze kumenya ko abakongomani bari muri Kinshasa bamaze kumenya ko babitewe nuko iyi ntara ya Kivu zombi yagaburiraga Kinshasa ku rwego rushimishije mu biribwa bitandukanye. Rero kuba batangiye bateguye imyigaragambyo contre Kisekedi ko no guhinduranya abapolisi, ntabwo abapolisi aribo bazashobora gukumira imyigaragambyo kurusha yenda n'abari basanzwe bariho. Muri make guhinduranya ni gahunda yabo, ariko ntabwo ihura no gukumira imyigaragambyo kuko bahinduye abategetsi cyangwa abayobozi ba polisi. Numva ari aho ngaho nabyerekeza ngewe bwana Nakle. Yes, naho ngaho wabyerekeza. Tunagana no ku musozo birumvikana. Tugushimira cyane Clement, tugushimira ariko tunakubwira ngo dusuhurize ari abantu badukurikira cyane baherereye aho muri ibyo bice. Kurikira cyane Ibendera TV n'ibendera.com birumvikana. Hano umutekano ukomeze kuba wose, nta bintu byinshi rwose, baratembera bararyama, nta bintu byinshi ngo wumve ngo abantu bari kurasa hariya, ntabwo ibyo bibaho muri Goma, byarahagaze. Rero barakurikira ari benshi, kandi merci beaucoup kubasuhuza, nibyo rwose, asante sana, kandi umukomeze murirwe neza namwe aho ngaho muherereye bwana Naklet. Natwe turakomeza kugenda dutungacungira hafi amakuru kugira ngo tugende tuyakusanya. Yes, urakoze cyane. Rero tunakwifuriza ubwo kugira umugoroba mwiza, ni nako n'abadukurikiye ku Ibendera TV tubifuriza mwese kugira umugoroba mwiza, munagire n'ibihe byiza. Ubwo amakuru ku Ibendera TV nakagaruka, mwebwe ntimugakureho amaso yanyu ku Ibendera TV. Ndabashimiye cyane, rero mugire ibihe byiza kandi Imana ikomeze kubarinda.